Well, two things that we are thankful to God for. One is our blessings. Sursurumon tayo kakabsat nga kang kanayon, nga agyaman iti Apo kadagiti amin nga blessings tayo. And we learned a lot about that this morning. But not only our blessings, but also our burdens. No, duma kakabsat, hantay nga makapagyaman ti Apo kadagiti dagansen iti panagbiag. Ngem, the Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, in everything give thanks, for this is the will of God. Let me teach you a simple perspective on thanksgiving. No, adu digiti parikot tayo, as if datayo kakabsat kat isut kadagsenanen ti problema. But if you look at others, adu pay gayam iti nadagdagsen ti problema ng musika. One time kakabsat, nakitak di Facebook, at di drive ti lugan kakabsat, agrek-reklamo ka di lugan na. Until nakita na di ka nakamotor, kadagtudtudo, agrek-reklamo ka di lugan na. Hindi ko nakita na di nakamotor, kat kunana, ay may mayat pelagay, hindi ka sasaad kung isuna. Tata, deti mo't motor, agririri kakabsat, tamatudtuduan. Hindi ko malabsan na di magmagnagat kunana, may mayat pelagayam di ka sasaad kung isuna. Sometimes life is like that. We just need to look nga kunatayo kat ay adupay gayam tinadagdagsen ti parikot ng umsiyak. Tapno ma-realize tayo, nalagan pa lang di problema tayo. That's a very simple perspective. There was a daughter who wrote her mom. Sinuratan na ni nanang na. Estudyante detoy. Kat kunana, Dear Mom, sorry I haven't written sooner. Abaya gadyak nagsuratan. My arm really has been broken. Natukol dito, imak ko na. I broke it and my left leg when I jumped from the second floor of my dormitory when we had the fire. Limagto ka no. Absat iso nga na break jay ima na, kandi jay saka na. We were lucky. A young service station attendant saw the blaze and called the fire department. They were there in minutes. Mabilis silang nag-rescue. I was in the hospital for a few days. Paul, the service station attendant, came to see me every day. And because it was taking so long to get out of dormitory livable again, I moved in with him. He has been so nice. I must admit that I am pregnant. Bunti sa mutang kakabsat. DJ, permen nga mang bisbisita king kuana. Paul and I plan to get married just as soon as he can get a divorce. Dagang asawa na. I hope things are fine at home. I'm doing fine and will write more when I get the chance. Love, your daughter, Susie. If you are a parent of Susie, how will you feel? Di ba? Anat mariknam, nagadayo ti ayan na ni Susie. Anat mariknam no kano si kadinanang na sinuratan na. Any answer? You will feel sorry about it, right? But that is not where the letter ends. Because kunana di baba di letter na, P.S. None of the above is true. But I did get a C in sociology and flunk chemistry. I just want you to receive this news in its proper perspective. Inintroduksyonan na pinasakalyean na kakabsat. Tapnon ni nanang na saan nga anak nga agunget nga na fail isuna ijay subject na nang cite isuna iti nakarkaro nga pasamak. Dikad kunan nanang nga nakabasan ay okay lang anak ko nga failure ka kadeta sociology and chemistry. Importante, hanan na pasamak king ka digiti imuna nga imbagam. Sometimes kakabsat, deta ti dapat nga maadal tayo nga mindset ti panagbiag. We feel like our situation is worse. Ngem adugayam digiti nakarkaro pelang ti sitwasyon na kakabsat. Kat mabalintay pelang ti agyaman ti apot ko na tayo, Lord. Thank you, Apo.
I hope that is a simple thought pero nakatulong kada tayo kakabsat. Now, there are two attitudes that will steal away our gratitude. Adati dua nga attitude nga mabalin nga mangagaw kadayjay spirit of gratitude when numanagyaman nga puso. Number one is pride. Pride. Pride says, nobody ever gave me anything. I work hard for everything I have. Di tao nga napalangguad, he feels like he is a self-made man. Han kuma nga kasjay ti panunod tayo kabsat, nga panagrik na tayo, ket digiti rangay tayo, bunga iti kabukbukudan tayo. Nakalawlawag, dete message iti bigat, i-review yun to, God is the source. No saan nga gaputi kinaimbag na, awan ta iti dayti kasasaad ta ita. Ket lagi pun tayo kakabsat, nga wherever we are today, in the process, manu nga karkararag. It's not only you, but people prayed for you. People prayed with you. The pastor prayed for you. The church prayed for you. And whatever blessings you have today is because of God answered those prayers. Ti apo sinong bata na digidya nga kararag. So when we have pride, no hantayon nga bigbigan ni Apo Diyos kakabsat, hantayon nga managyaman king kuana. We will lose the spirit of being grateful and thankful. Second attitude that will steal away our gratitude is a critical spirit or constant complaining. Critical spirit or constant complaining. Di kaya nga sa unti critical spirit kakabsat, ket tay lata makitkita na kakabsat, instead of being thankful, that person will always have something to complain about. Adalata maisauna kakabsat nga negative about something. Complaining, constant complaining. So hang ka makapudno king kuana. Uray ana iti panaglutom, hang kapulos makapudno, tadalat ta masauna kakabsat. Han na maibusan iti panaguyaw. Dalat ta makriticize na. Now, as God's people, the Bible says, do things without murmurings and disputings. Kung hindi natin bawas-bawasan, ay dapat tanggalin natin ang pagiging kritikal. Let's just appreciate things. Let's learn how to appreciate things and to be thankful. Amen? Of course, ada lugar na kakabsat, ti pa nang i-correct, iti mali. Ada lugar na iti pa nang improve, iti may nga banag, no ada mo tayo nga nasaysaya at pa yung pagka-improvean na. But let us not lose our thankful spirit. Now, there are three things I would like to share with you kas pa nang isurok kada tayo kakabsat, iti thankfulness this afternoon. Number one, thankfulness is the mark of a growing Christian. Thankfulness is the mark of a growing Christian. Ti maysa nga Kristiyano nga gigrow, ti maysa nga evidence kan manifestation ti growth na kakabsat, ket makitam nga amuna iti panagyaman. Managyaman isuna. Now, practically kakabsat, dete ubing, as we all know, you do not teach a child how to receive. Because once nga nangiyawat ka, hamo isurugin ko ano kasunod pa nangawat na, automatically nga awatan na. But you will teach the child his response after he received that blessing. So anak ko namno kwan, anang orot ibagamon anak ko, ket no talaga nga han nga naisuro, no awan nang isuro king kwan, agat han na amuti ibagana. So you would say, thank you. O, next time anak ko, nga ikang ka, anang tot ibagam? Thank you. O, next time ikam tumanen, anang ibagam nga rudan? Thank you. So you teach a person how to be thankful. Now, as Christians and God's people, han nga ta kakabsat nga no gigrow ka, kabulbulo na nga managyaman ka. Let me prove my point. The deeper you know the Lord, the more positive and thankful you will be in life. If you agree with that statement, say amen. No naununeg ti panakam-ammum kana po Diyos, hangata nga mas positibo ka,
ken mas managyaman ka ti panagbiag. The deeper you know God. So if you grow in the Word of God, ket umununeg ti panagam-ammom kini Apo Dios, adalat tarason mo nga maging hopeful ken maging thankful anyaman iti adda nga kasasaad tayo. Well, humanly, umaylat ta kakabsat ti panagdanag, panagladingit, panakalpay, panagpanunot kadigitay makungkunang nga what ifs. Pero tuno mausawan tayo, kahit nga sawen, no mapanunot tayo kat maamiris tayo, digitay nangagantay nga sursuro iti sa uiti Apo. Pukawon nan tumutlang digitay. Nga panagriri, panagdanag, panagpulkok ti panunot, gapo iti panakam-ammum kini Apo Dios, adarason mo nga maging hopeful, ken maging thankful, anyaman iti kasasaad. Now, just like this morning, kakabsat, I mentioned that God's mercies and faithfulness preserve us. No, umayking ka, dagiti kas lang, pasamak ti panagbiag, ket malagip mo nga, Apo ko na, dakkel ti kaasim. Napudno ka, Apo. Adda pa nagdanag kanyak nga magtalekak nga dakkel ti kaasim kanyak. You have a reason to be hopeful and thankful. Now, dito kakabsat nga point is, I'm trying to help us learn. Kasi di nga mean word nga, in everything give thanks. For this is the will of God. In everything. Hanggang nalaka kakabsat nga sursurwen, ngem dapat masursurom. So habang nga umununeg kat ma'am amiris mo ti kinasyasin no ni Apo Diyos. Dijay, it gives you more reason to be hopeful and thankful. God's favor makes us victorious. Agasam deta favor kakabsat? In favor of. Kunada, no kando yung mga abak kat in favor of kunada. They score 180 in favor of 100. Di ba? In favor ka di mga abak. Pabor. So, in life, mapagbaligyan tayo kakabsat. Mabalin nga at first, siyempre, at dalatahan tayo maiwasan, di panang-assess iti adda nga problema tayo. At mapanunod tayo amin nga posible nga extent na. Ngem, kalpasan nga mapanunod tayo digitoy, tumangat tayo ti Apo ket kunatay, Lord, I am hopeful nga kabailan nga ilasat iti daytoy nga panubok. Na-assess kon Apo no anat extent na daytoy nga problema. Na-assess ko no anat posible nga pagpatinggaan digitoy daytoy nga problema. Ngem Apo tumalyawaken ka. Because your favor will make me victorious. We learned this morning that God's grace empowers us in doing the ministry. Di pa nagserbi iti Apo, kuna ni Apostol Pablo, I am what I am by the grace of God. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. No awan daytoy kakabsat nga pangnamnamaam, anangarod ti motivation mo pay, anangarod ti, anat turod mo pay, anapay ti mangted, king katurod ngagserbi ti Apo. No didigitoy panakam-ammom ti kinasyasin no ti Apo kun parabor ti Apo, isudat mang paturod ti pakinakam tayo kakabsat. Naturod tayo lata, gaputam ammo tayo ti Apo. So if you are growing in the knowledge of God, therefore you are thankful. So thankfulness is a manifestation of a growing Christian. Kita nyo ni David when he was still a young boy. Han na kinabutan kakabsat ni Goliath, numampay dakdakkel, isuna iti height, kumpara king kuana, he is more experienced than him. Ngem di panangsango na kin Goliath, David may not know who Goliath is, but David knew who God is. So the deeper you know God, the more courageous you will be in life. Nonon uneg ti panakam-ammom kana po Dios naturturod ti pakinakam mo nga sumaranget ti uray anya iti panagbiag. Isu nga kunana di Psalms 23, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Isu nga no dumteng to kakabsat kada tayo ti panagdanag. No umayto iti kanito nga maisalang ka iti maysa nga nakadadanag nga pasamak ti panagbiag. Ti Apo ti talyawom ket kunam, Lord, you are my strength
You are my courage. You are my fortress. You are my rock and my salvation. So in that, you can be hopeful, you can be joyful, and you can be thankful. So, thankfulness is the mark of a growing Christian. Agi-grow tayo mo't lang kakabsat? Kat no, agi-grow tayo kat adadangag, thank you tayo tiyapo. Tipay may sa nga ang gulo kakabsat nga makita tayo ti Biblia, no, agi-grow ka Kristiyano, lumawlawa iti pan nakaamiris mo, ti makungkuna nga purpose of God, kadagiti situations. Dije Romans 8:28. May isa deta, dagiti verses kakabsat nga pagtengtenglak, that we know that all things work together for good. Kat kunam, Lord, thank you for that verse. Di ba? Hamuman amuno kasano nga agyaman ka tiyapo ka deta agdama nga parikot mo, ngem mabalin mo ti agyaman gaputa da Romans 8:28. Mabalin mo ti agyaman gaputa da 2 Corinthians 12:9. Ano DJ 2 Corinthians 12:9, Pastor? My grace is sufficient for thee. Kat kunam, Lord, thank you ta da 2 Corinthians 12:9. Lord, thank you ta da Romans 8:28. Kakabsat, dayta ti mabalin yung nga i-practice iti kanito nga agkulayaw ko nagpulkok ti panunot yo. Lagipam dagiti bersikulo ti Biblia kat kunam, Lord, thank you ta da Romans 8:28 apo. Lord, thank you ta da Jeremiah 33:3. Thank you ta da Ephesians 3:20. Amen? How about you? Anat verse nga pagyamanam ti apo ita. Nga gapu ka dayta nga verse kakabsat na daan ka ti turud iti panagbiag. Definitely, every Christian at dati makungkuna nga life verse na. Amen? Damagaman ta kaabay mo. Anat life verse mo kabsat ko naman? Anat life verse mo? What is your life verse? Di ba? Oh. So, no umay, dagiti negatibo nga bambanag kakabsat kat, di panunot mo ko nam apo, ikanak man iti rason nga panunutak ti positibo. Isn't it? Detat nagpintas nga kararag mo kunam, apo, ikanak man apo ti rason nga panunutak ti positibo, haan nga puro negatibo iti mapanunot ko apo. Give me a reason to think in a positive way. So, agbasa ka ti Bible, agkararag ka, review mabaling nga DJ, daily bread kakabsat, amen, mabalin nga iskanam kat lukibam, diyan pa nakakitam, digito ikwana, digito title, agasam deta ni, Hope in Grief. What a title? Kat kunam, uy, ulitik man nga debosyonan. July 29. Ulitik man nga debosyonan. Po ko na, Lord God, thank you for being the light in the darkness. Oh, thank you, Lord. May relate ko dito, ibig ko dito, mabalin ako na. Bring hope when I am sad and confused, and help me to see your glory. Brethren, we can always be hopeful and thankful. Iso nga, kabatugan, di pa nag-groom, ti pa nakamamum ka na po Diyos, kan lumawa, ti pa nakaawat mo, ti purpose, ti apo, kadagiti trials, ti pa nagbiag. Then, you become a more thankful Christian. So, thankfulness is the mark of what? A growing Christian. So, anat pa nagkunayo kakabsat, kasapulan dahi ti aggrow. Why? Kasi kasapulan tayo nga masursurot pa nagyaman. Number 2, thankfulness is the mark of a giving Christian. Thankfulness is the mark of a giving Christian. A thankful Christian is a giving Christian. A giving Christian is a thankful Christian. Itatay kat pagsarasaritaan mi kini Mrs. ko ta, I was driving, may panggap iti panangted. Kat nagpinda si discussion mi ta may panggap ti giving kakabsat. Kat amirisek, apay ngamin nga inrugrugi, apay nga ti apo kakabsat, inbilin na iti panangted. Kat kaya namot ti agmilagro. Apay nga kasapulan nga iti church mangted, members mangted, giving. Do you know the reason why? It's not because he needs the money. It's because I believe, number 1, if you read the Bible, this is my personal observation. Isut may sa nga pangtenglan ti apo tapusom.
No, awan pulos of all your blessings ket di ka man lang mapanunod ti mangted. Awan mabali mo nga panglagipan nga pagyamanan iti Apo. Gasam ta, kada agsweldo ka, malagip mo iti Apo. Giving, dayjay ti maysa nga pangtenglan ti Apo ta pusong. Well, secondarily, dayjay giving ket isumot ti into ti Apo nga formula wenno way tapnon ti kasta ti parabor na ket adadangag abound iti panagbiag tayo. But if you are a thankful Christian, you will be a giving Christian. Amen? So nga kita nyo kakabsat, dagiti nararagsak nga Kristiyano ket givers. Dagiti givers naragsak. Amen? Man, nagasam nyo itay bigat ket impaay mo dayjay tribute mo iti Apo. Ket han ngagpapada kada tayo no kasano iti wagas nga naadda dayjay nga tribute tay iti Apo. Digiti da dumagat as early as April nakasaganan, as early as June. Yung iba as early as November, naibigay na nila lahat. For me, itay bigat nga naitid ko, kompleto kakabsat, na kompleto di commitment ko iti Apo. I paid my vows unto the Lord. Sa bali di ragsak. Nga naipaay mo di tribute iti Apo. So thankfulness is the mark of a giving Christian. Number 3, and last. Thankfulness is the mark of a glowing Christian. Thankfulness is the mark of a glowing Christian. Anat kahit nga sawan kakabsat, iti glowing. Amen? Kuna dagat, uy, glowing, deta skin mo sika. Ha? Oh. Anak kahit nga sawan ti glowing skin, kinantay man ti meaning na kakabsat. Okay? Is a skin that is moist and soft, not dull, dry, or flaky. DJ Gayam. The glowing skin kakabsat, soft and moist, na biyag. Saan isuna nga dull, dry. Slama mo tataltalon no agrik kangen kakabsat, di ba? Dry no ka di jayan. Kinantay man no glowing mo lang ti skin tayo kakabsat. Glowing mo lang di skin tayo, amen? Ngayon mamuyo kakabsat. Nung mampay umay ti pa nagkuribot-bot, gaputa bumakit, lumakay ti tao. Ti importante kakabsat, jay countenance mo glowing. It is not just the skin that should be glowing. It must be the countenance. Tiga na sa ti countenance kakabsat kat dayjay aura. Amen. Nakita man itatanong maya ta aura ta kaabay mo. No naragsak, when no nadukot ta aura na kakabsat. Amen. Mayat mo lang ti aura tayo itata. Amen? Oh, alam mo, listen. If you are thankful, you will naturally glow. Libre de, da kakabsat nga pagpaglow. Naturally, if you are thankful, ngam no nakamisuot ka, nakamirduot ka, nakamurareg. Anat murareg kakabsat. Nakakasjelat ta. Agat han nag-glowing nga lang nga dayjay kakabsat. Amen? So nakita yung kakabsat, itay bigat. That kuna ni Hans Selye, who is considered the father of stress studies. Awan inubranan no di ag-study may panggap dagiti may stress nga tattao. Has said that gratitude produces more positive emotional energy than any other attitude in life. Agpili kayo kakabsat, negative or positive? No negative, alis to kakabsat nga bumakit tarupa. Ngam no positive kakabsat, kahit tumatanda, lalo pang gumaganda. Sabi ni Tita Beng, wow! Gusto ni Tita Beng yon. Kahit tumatanda, lalo pang gumaganda. Ulitat, dedi ko na. Gratitude, ti panagyaman, produces more positive emotional energy. I don't know. Maybe this is scientifically proven. Nga no, DJ, spirit mo kat positive kakabsat, ag-produce ka, dagiti napintas nga pangpapintas tila nga. Kita yo? Than any other attitude in life. So if you are thankful,
you will naturally glow. Ket kuna nakakabsat, nga DJ ka no gratitude produces more positive emotional energy than any other attitude in life. So ano, di napindas nga attitude, ti pa nagbiag. Name it all. Ngam DJ kina thankful kakabsat, isu ka no iti number 1, nga mang produce iti positive emotional energy. Makita di tao kakabsat nga thankful kat uray kwa kat energetic latta iti countenance na. Amen! Kunana, di ba? Amen! Oh, di kita sumungsong kat pelang kat. Amen! Apo, di kita asher tayo kat iso that shock absorber. At ano, sumungat kayo kakabsat kat, good morning! Kunana kat nakamiso utta daduma kakabsat. Oh, no anat naggapgapuan yung amin nakakabsat, no naggapo kay impyerno, no hapay nga nakamurarag tayo, nga umay makigimong. Yaming kakabsat. Pero alam mo, uray ado dagiti parikot, no nasursurom ti agtalag ti Apo, manginanama ti Apo, ken ammom nga ti Apo kakabsat, ket malasatam tumula deta. DJ nga amin nagpintas deta nga word, malasatam tumula dijay. By the grace of God. Diyan ko nam Apo, thank you. I can set aside my worries and my cares, and I can be hopeful and thankful to you, Lord. Amen? Oh, you will not be constantly critical and pessimistic. Apo, dahil taman kakabsat, tinapintas siguro nga i-develop tayo nga attitude. Ano makunayo kakabsat? Itangalawas, di ba? I-mindset tayo, Apo ko nam. Tulungan nagpanunot nga positibo, Apo. Isuro na, digiti verses ti Bible, Apo. Tapnon ti kastagat positive lata ti panagpanunot ko, Apo. Iti 2 Corinthians chapter 4, makita yu ti panang i-practice ni Apostle Paul, DJ, kunana nga pray in everything give thanks, for this is the will of God. Kunana di 2 Corinthians chapter 4, starting in verse number 8, he said, kadigiti iso amin adiso, mailetan kami, we are troubled on every side, yet not distressed. What a blessing. Ngayon saan na maparigat unay. We are perplexed, but not in despair. Agdwa-dwa kami, ngayon saan na maikat ti inanama. So, daytoy kakabsat, ngayon pakita na, tinaintawan nga rikna, kanday jay na Diyosan nga panunod. Humanly speaking, we are perplexed, madwa-dwa kami. Anangata. Sino kada kayo ti agnata-ngata ita? Baka ito no agawid, kayo kat agnata-ngata. Ana ko na ayo, pastor. Anangata si datay damdama. Oh, anangataman ti lutog tong bigatan. Oh, anangataman ti mapasamag tong bigatan. Agtudo nga ta, madamdama. Puro ngata-ngata kakabsat ti tirada tayo. Kat ni Apostol Pablo kunana, adu ti panagngatang-ngatak kunana, agdwa-dwa kami, ngem saan kami, saan nga maikat ti inanamami. Dayjay kakabsat, dayjay. Salimot mutam, di kita nga inanama. Pagtenglam, di kita nga bersikulo ti Biblia. Kat kuna mapo, pagyamanak, kadigiti nga bersikulo ti Biblia. Agyamanak apo ta, da Isaiah 40:31. Agyamanak apo, ta da Genesis 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Brad, John 1:1 dayjay ko na. Sulay iso, basta 1:1. Apo, agyamanak, apo ta, the Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Adak iti agdamang rigat itangem mabalinak daytoy, kapuking ka nga mamabilig kanyak. No, dakamat iti tiyempo nga nalabon, masapol nga maging sober ka, gananat kat ko na mapo, agyamanak, taadda iti 1 Peter 5:7. Be sober, be vigilant. Thank you, Apo, digiti nga pamalagip. And you know what? The Holy Spirit, isu ti mangipalagip, digiti nga bersikulo king ka. Ti dapat response mo, no ti Holy Spirit, ipalagip na, digiti nga verses king ka. Kunam, Lord, thank you. Holy Spirit, thank you, tayong palagip mo dahil nga verse. Holy Spirit, thank you, tayong palagip mo dahil nga message ni Pastor. 2 years ago, dayjay. Ngem nalagip ko ita. Thank you, Holy Spirit. Brethren, thankfulness is the mark of a glowing Christian. Kat deta kuma, timakita, dagiti ita tao nga testimonyo tayo kakabsat. Nga nakaragragsak tayo may makigimong, amen?
Agasam no, nagpipintas ti arwat yung umay makigimong, nakamisuot kay mo't kakabsat nga lumabas ka, di kita karubayaw. Anak ko na dan, Brother Rex papananda nga ta di gito. No yan naman ti kapilyada di gito, sigurado, jak kaya ti sumurot ko na, da kakabsat. At nakamurarag kayo nga pamilya nga umay makigimong. Angam no nakaragragsak kayo nga umay makigimong, Teon, nakaregreg ta, di ba? Very active. Teon, paspasan yaw. Oh, amen. Tapos kanta-kanta pa'y kakabsat nga umay makigimong. There is joy in serving Jesus. Amen? Pero di kiti karubam kakabsat, at dantuman negatibo masauda kan. Agbagtit sakit, di kiti ko na, dantuman hangkalata makapudpud, no? Ayan. Ngamhan na bale, napimpinda sa kas, DJ comment dan, basta nakita da nga naragsak ka. So itangalawas kakabsat, agragsak tayo rejoice in the Lord always. Yes, adu dagiti parikot, adu dagiti dagansen, adu dagiti karit ti panagbiag, adu dagiti challenge ti panagbiag. Ngem dakdakkel di rason tayo nga manginanaman. Dakdakkel di rason tayo nga agyaman. Dakdakkel di rason tayo nga agragu iti apo. Thankfulness is the mark of a glowing Christian. Amen ba? Oh, tunubigat kakabsat, agreeing kayo, adu nga trabaho, tinanang, adu nga trabaho, ti tatang, mapanagubra, dagiti estudyante, mariingan nyo man ng dagiti modules, ay awang gaya mo, bakasyonan. Sumot lang nga nakaragragsak kayo. Ha? Ngam urayhan na bakasyon, uray modules, dapat naragsak kay lata. Amen? Kunam apo, sang katutak, dito nga trabaho itang agyaman nagta, the Philippians 4:13. Ikan nag-apo tinatal na nga puso, naragsak nga espiritu. Taaramid at digitoy nga kas inaramid ko para kan ka, saan nga para iti tao. What a blessing. Kakabsat, sursurwon tayo digijay nga mindset. So let us review. Thankfulness is the mark of a growing Christian. Thankfulness is the mark of a giving Christian. And thankfulness is the mark of a glowing Christian. And all of God's people say, Amen. Amen. Oh, sabihin mo sa katabi mo, oh, ay ayusum ta auram, kabsat. Amirisan nyo kakabsat. Ala, dito han nga ti panaguyaw, awan DJ kakabsat, ng panangisuro ka da tayo. Tapnon ti kastagat sumayaat, dagiti bibiyag tayo. Amen?